Guys tuh, wis dengan lihainya guys, toing guys, waduh guys, mantap betul guys. Wih deh, waduh, wih guys, jurus pamungkas, weh. Mana? Wadidaw, waduh guys, ada suara ondel-ondel guys. Waduh guys, mana guys ya? Wih, toing coy. Wadidaw weh, toing. Halo toing. Kumaha damang? Wadidaw guys. Wadidaw guys. Ada toing guys. Alias Fahri guys. Wadidaw guys, ada sanggar neng Betawi nih guys nih. Mantul guys. Wadidaw. Waduh guys. Ini bukan sanggar neng Betawi nih. Ini sanggar apa nih? Hah? Anaknya Ajudin Markona. Anaknya Ajudin Markona? Iya. Wadidaw, rupanya dia udah punya anak guys. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah. Anaknya siapa? Markona. Wadidaw guys, ada anaknya Markona guys. Wadidaw, keren nih, baru nih ya. Iya. Satu guys. Wadidaw guys, ada ondel-ondel guys. Wih, mantul nih guys nih. Mantul nih guys nih. Wadidaw guys. Mantul nih guys nih. Wow, mantul guys. Wih, siapa nih drivernya nih? Hah? Siapa drivernya? Iki. Wadidaw guys. Iya. Mana nih abah ini? Wih, ini kau. Wih, Om Gondrong apa ya? Wadidaw guys. Ya mas, yo, monggo. Yes, mantul guys. Ondel guys. Wis. Ambil. Tan, ayo. Duet, ambil. Kamu tungguin ini. Tan, masih kosong nih. Iya, duet. Oh, no, ayo ambil yuk. Ambil yuk. Mau ondel ambil. Mau yang mana? Oranye apa yang hijau maunya? Nggak tahu dah. Wadidaw. Kan? Iya. Ambil mau yang mana? Ayo om pakein. Yang ini nggak ya? Hah? Yang ini? Atau yang itu patah? Oh iya patah ya. Ayo siap push. Wih guys, Pak Hari guys. Wadidaw guys. Pakai juga nggak ini? Mau pakai? Hah? Mau pakai juga? Wih, mantul guys. Bisa? Iya, bisa. Wis, oke guys. Oke guys. Waduh guys. Ada ondel-ondel kecil guys. Ini guys. Wadidaw guys. Wih, mantul guys. Mantul guys nih. Mantul guys. Wih, lari guys. Wih. Wadidaw guys. Wis, nih jurus toing, weh, jurus toing nih, mantap toing nih, weh, wis, wait, mantul guys, wis, iya guys nih, goyang dompret guys, wadidaw guys, ada motor guys, awas ada motor, ya, wis, weh, mantul guys, wow, wadidaw guys. Mantul guys, wis, wih, mantul guys, toing guys, wis, wadidaw guys, mantul guys, banyak ada guys, mantul guys nih, ya Ustaz, ya, wadidaw guys, wis, mantul guys, wih, wadidaw guys, wis. Wih deh, ngiping guys, mantul guys, wis. Iya, mantul guys, wadidaw guys, rontok guys. Wow. Wis, goyangannya mantap guys nih. Wih, ondel-ondel keluar jurus, wis, mantul guys. Ini mantul guys nih, Pak Hari guys nih. Nih, wadidaw guys, mantul guys. Mantul, tutul.
Tetap di sini guys, di Ondel Jahra guys. Bersama Sanggar Neng Betawi guys. Mantap guys nih guys nih. Wadidaw guys, Sanggar Neng Betawi guys. Wih. Wih, mantap guys ini. Wadidaw guys. Mantap sekali guys nih. Ondel-ondelnya berputar-putar guys. Mantul. Wih, mantap guys. Mantap guys nih guys nih. Ondel-ondel guys. Wih, ondel-ondelnya udah mulai capek guys. Iya, mulai baris guys. Tinggal satu lagi guys nih guys nih, Toing guys nih. Toing masih energi guys. Wih, wadidaw guys, mantul guys. Iya. Oke guys, ondel-ondelnya mantul guys. Oke. Mantul guys. Ya. Wis. Mantap guys. Jangan lupa subscribe guys dan bunyikan loncengnya guys. Dan like guys ya. Videonya guys masih banyak guys, keseruan-keseruan lainnya guys. Tetap di sini guys. Mantul nih guys nih. Wadidaw guys. Wis. Widih. Keluar jurus guys. Jurus pamungkas guys. Jurus Toing. Widih guys. Waduh guys, udah mulai kesurupan nih guys nih. Mantul guys. Waduh guys. Waduh mantul guys. Penggibing guys. Ya, mangga ya. Mantul guys. Wadidaw. Widih, keren guys. Gerakannya bener-bener lantur guys, Toing guys. Widih. Mantul guys. Wadidaw guys. Kece berat guys, Gerakan kakinya guys. Waduh, nggak tahan guys. Wih, mantep guys tuh. Wis. Dengan lihainya guys, Toing guys. Waduh guys. Mantap betul guys. Widih. Waduh. Wih guys. Jurus pamungkas. Wih, pamungkas. Wis, mantul guys. Keren bener guys. Waduh guys. Pokoknya guys, mantap ini guys nih. Waduh guys, mantap guys, mantul. Wih guys, keren guys. Waduh, ada bocil guys. Mantap guys. Iya, seru odol ya. Waduh. Udah mulai panas guys. Waduh guys. Waduh guys, mantul nih guys nih. Mantul guys. Nah, ganti bocah dulu nih, panggil bocah. Mana bocahnya ada? Apa seru dulu dia nih, istirahat dulu. Istirahat dulu deh, istirahat. Bro. Wis, iya. Waduh. Waduh guys, ondel kesurupan guys. Wadidaw guys. Ngeri guys. Ya, Algan udah gerah. Wis, wait. Wow. Wih, hebat, mantul guys. Oke guys, mantul guys. Jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih guys. Mantul. Ayo dibantu. Wis. Mantap Toingnya. Wih, keren guys. Udah santai dulu tuh, sana. Istirahat dulu. Mau beli es nggak? Beli es mau. Nih, kita. Ayo, udah siap. Sini yuk. Berapa orang? 4. Ya. Us, guys, balik capean guys. Assalamualaikum. Pak. Hah? Itu enak. Apa? Mau apa? Mau es apa maunya? Teh pucuk. Boleh teh pucuk, ambil aja. Ya. Teh pucuk guys. Wadidaw guys, mantul guys nih. Teh pucuk. Capek guys, enak capek minum teh pucuk. Oke, mantul guys. 4 ya? Iya. Oke, sip. Sana bagi-bagi deh teman-temannya.
Kasih Om. Oke, sama-sama. Ya. Oke guys, mantul guys. Onda-onda beli teh pucuk guys. Aus guys nih, habis keliling kampung guys nih, mantul guys nih. Wadidaw guys, wadidaw guys. Oke guys, pantau terus guys. Terima kasih guys. Dadah.